Yes mga kaperza, gibisita karon sa DTI kining usa sa mga tindahan diri sa downtown Colon. May kalamigitan arin pagsusi. Ni ang mga ham nga ilang gitan-aw. So kaning ginawan kon pila. Sa SRP na pa aning looking for the right unit, the right grams. Kaya apple to apple ang comparison. Pila ka product ang kuan diri sa ham? Kani bigat ni. Wait. Asa ang weight nani? 100 grams, ma'am. Ang price mo vary sa pila ang kabugaton. 100 grams na siya, ma'am. Yeah. Tara, ay ni ma'am. 100 grams. Wait. Yeah. 500 grams ni ma'am. 189. 189. Ma'am, 800 grams. Dara may 259. 1 kilo kay 299. Exactly. Yeah. In ano ito? Very compliant. 259. 259. What is this? 1 kilo 299. 1 kilo. Yeah. 299. 1 kilo. Break na sa danyek. 500 grams. Yeah, dara ma'am. 189. Ikaw mo i-charge na rin. Hinintay, may kasuwi na. Wala po mag-inay ang mga. Wala ang ingay. Of course, wala man may baligya. Outside, wala pa. So, all we have is rich local brand. Wala pa sa Mga local product daw ano may gitabutan nga gikan sa Manila nga makasugin sa Cebu. So what to makita mga kapulisan mo ni ang mga tindahan sa DTI himo og unang first stop nila sa susi dinhi sulod mismo sa Colony Mall. So super siya kay sa presyo na diri virgin. So they're compliant. But what's important? What's important is I was asking them, they are expecting, wala na ba sila na feel na may menos ang supply considering that we are now relying on local brands. Ang ilang gisulti, wala pa yung advice. So, I think we will make Christmas na wala yung restrictions sa supply. So, normal. Uy, angay kahadlukan ma'am. Kumusta lang? Except kung ang mga consumer like instead of buying, hindi mo pag-drama. But there's really no problem. We've seen how compliant the prices are. We are all local brands now. Unya, I asked them if doon na ba sila nakita or advice na menos ang ilang supply. Pila ka local products na ata diri sa Cebu ma'am? Upat. Wala tayo upat. Unsa ning Crab Virginia, King, Sun Pride, o Bellcrest.
Pero so far, mga presyo diri sa atong gipananaw sa Colony, mas barato ba sila or same lang sa inyong price? Or Sa kalagaran, karon pagtanaw na to, untop siya sa suggested retail price. We only have suggested retail price for Virginia. Kaya Virginia lang na napil sa atong SRP. But the rest, katong mga other local brands, wala na. Virginia with other brands, same rate. Ari magpanaw na to. I think nila ang nakuha. 800 grams, pear shake. Pear shake. Sure? 700 grams. Yeah. Oh. Pila 800. Pila man, ma'am? 200. 700 grams. 700 grams. Mas mahal siya. Gani 800. King sa akin. Good luck sa market. Good luck sa market. Now, Ma'am, are you wala expecting choice. na mas taas ang presyo sa kaning mga market like sa gawas, like diri sa mga supermarket, ma'am? Mas taas silang presyo silang product i-compare sa supermarkets dito sa mga wet market. Wet markets, usually dili na malimita, no? Oo. But it can be possible. Kay, ali na biya sila. So naari pa po ko Yeah, so the consumers, what we are saying, what we have seen right now is government, that's DTI, will siguro sa suggested retail price of at least one brand. Also na siya fall back sa mga consumers. Na mo go beyond that, which is not part of the issued suggested retail price. It's their choice, it's their business call, and deal with the market. So at least that ay choices. so unsa na lay atong awhag ma'am sa atong mga kaigsuonan labi na nagsingabot na mong gidang Pasko? Dili ko awag o specific brand. Oo, yeah, dili ma'am unsay But ito? they have a choice. Walay angay ka. Dunay enough supply at the right price, compliance sa SRP. Although some, dunay may wala musunod because they are not part of the issued SRP, but it is their option to find out asa ang barato in the market. Ma'am, for the record lang, anong ato nang gibuhat, ma'am? For the record lang, anong ato aning gibuhat? Special monitoring? We'd like to clean up the shelves, the supermarkets from non-compliant products sa suggested retail price. Optimistic na ng other areas atong bisitahon and compliance. Yeah, and again, because we have a problem on the ASF, naatay wala diay atong anticipate nga na ay minus ang supply wala. So wala tay angay kaadtukan. So, Unsay sanction atong kita na to, ma'am, nga na wala insunod sa SRP? They will be issued a show cause order, and they will explain. Yeah. Because ang suggested retail price, as I have discussed with you earlier, is properly studied by the company itself, and they are saying they can police along the ranks so all of their suppliers will be able to. so unsay dasig nato sa mga magpapatigayon ma'am? Labi na kanimo It's negosyante. Christmas, let's comply. But ma'am, are we going to find those malls that are overpricing? No, there's no such thing as overpricing. Wa mosunod sa Wa mosunod suggested sa- retail price. yeah. So we will ask them to explain the show cost order. Napoy penalty, ma'am, if ever ma-proven nga murag. Yeah. Unsay mga penalty sa Penalty, profiteering, if they be 5,000 to 1 million. 5,000. 5,000 to 1 million? If proven. But are we going to confiscate? Wagi gina sa show price. Pero so far ma'am, last Pero year ma'am. so far, to experience good. Like if there are selling above SRP, then ato mo na sila ipa-comply. Ila na i-pull up, they will negotiate with their suppliers. Kanya, ilang i-adjust ilang person. Dili man po na sila lisod na ito istorya. Okay. Meaning, madaot sa nilang pangalan. So pag yung napasakaan ma'am, insured pa pa napasakaan or napamulta. So far wala yun. Okay. After we call them, issue the show cause order, they comply. Wala tayong problem. So far, wala rin yun. So mauto mga ka-first ano, ang pag-asusi dinhi mismo sa DTI aning area. Hindi na ipahigayon sila lang sa nagsingabot nga Pasko o bagong tuig. So holiday season naman hapit. So man ilan nagitanaw kung compliance man ni ang ato ang mga department store. Ano yung presyo no, sa mga baligya.
Muna nilang giduaw kining Colonel Mall alang sa Ang mga presyo diri wala pang saka, gani na iba ni kundon. Kundon wala. Siguro kaysa magaling market na sila na sa mga presyo diri. Normalized na. So, ang inyong sales support has normalized. The demand has normalized. Ang presyo mo, we have gone. So, let's check on your lower pork belly and pork chop. Pork chop and pork belly, it should be at 198. 225 and 198 something. Pero Tungkol na itong issue sa African swine fever. Expect sila. Ano nagulong panghanda sa Alam mo, maglakaw mo. Pork chop, slice, pork belly. Pork belly is there. How much? 225. Wala, pero it's 225 sa monitor. Manilin mo, yapon. September, 198, 198, 198. Since September, ito we started ASF naman. Wala sa movement. Wala sa Since the scare, wala movement ang price. Very good. Ma'am, for the record, ma'am, isa, ito. For the record? yes, so Bakit ka niya? For the record? Because we started. Sige. Uy, We started. Yanis, you all started this. We started magod ka ni September. Monitoring, special pork monitoring. We started September. Katong pagkuhan din sa issue sa African swine. And the same prices from September to October. Wala right prices. So meaning, anong ASF, wala ka-affect sa atong, wala ka-affect sa atong merkado. Yeah. Steady ang supply, steady ang presyo. Nangutana ko nila kung may hinay ba? Wala. And we also went there sa, we checked sa mga Noche Buena items. In fact, pila to 3% lower than suggested. Ma'am, are we expecting that this would stay the same until the full swing na yun na Yeah, because mao naman ang delivery naman for Christmas. Usually, ang ilang kwan is 3 months. So, di na ni mo change ang mga prices na nila. We will also be stricter in our monitoring. So, implication, ma'am, lower siya than 3%. Sa implication, lower siya than 3%. Happy si consumer. You know what? That's because of very stiff competition. So, pasalamat nag-stiff competition. It's really always in the favor of consumers. What if mga padung na yun ang Christmas and then increase in prices? Wala na may tala sa kan. Kaya nag-andam po may kanunay. Kadoon ng Christmas. Magpadoon po bis mga tindahan. Na sila possible silot mo kung mapaburot sila sa presyo. If they don't comply with our suggested retail price, they will be issued a show cause order. They have to explain. Possible mag-close. And if proven, no. So far, wala ka mong abot ang Comply mag-inay. wala man. If comply ka na sila. If they kita na sila natin, if they negotiate and then either soft touch. It doesn't have to be hard punch.
So wala ra na ka apektar ang ESF na issue, ma'am. Wala. I was asking them, umiinay, wala. Dali, guys. Umiinay ba ang umiinay ba ang palit sa baboy? Wala. Wala yun ko nung umiinay ang palit sa baboy. Normal ra gyapon. Dagan rang supply, ma'am. Unaara. Yeah. We want to good the prices of other substitute sa pork. Kaya mauman to siya kung muskare ang pork, muskare sa pork, balhin ang shrimp ang market. So, okay. So, atong supply man tanan ready for Christmas. We are ready for business. Even ang atong Christmas. Dito na migikan lower than 3%. Wala ESR legal ba sa mga cocktails na to, ma'am? 233 ano niya? 39 and then 233. 239 lang yan. 233. Okay, let's go to another place.